дар қасри миллат пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Садир Жапаров дар маросими маҷозии бозкушоии гузаргоҳи сарҳадии Тоҷварон Қарамиқ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон иштирок намуданд. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, разрешите приступить к возобновлению деятельности контрольно-пропускного пункта Тоҷварон на контрольно-государственной границе Таджикистан-Киргизстан. Командующий пограничными войсками генерал-майор Раджабзода. Уважаемый президент Кыргызской Республики, главнокомандующий вооруженными силами, разрешите приступить к возобновлению деятельности контроля пункта пропуска Бардово, Карамык на кыргызско-таджикской государственной границе. Первый заместитель председателя ГКМВ, директор пограничной службы генерал-майор Алимбаев. Разрешаю. Разрешаю. маросим бо иштироки роҳбарият ва сокинони ноҳияҳои назди сарҳадии лахши Тоҷикистон ва чонъалаи Қирғизистон баргузор гардид. пас аз маросими маҷозии бозкушоии гузаргоҳи сарҳадии Тоҷварон Қарамиқ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон ки бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров баргузор гардид, роҳбарият ва сокинони ноҳияҳои назди сарҳадии лахши Тоҷикистон ва чонъалаи Қирғизистон бо маросими тантанавӣ ҳамдигарро дар гузаргоҳҳо самимона истиқбол намуданд. ин рӯйдоди фараҳбахш асоси марҳилаи нави муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистону Қирғизистон гардида ба рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманди ду кишвари дӯсту бародар замина мегузорад. меҳмононро масъулини ноҳияи лахш дар вазъияти тантанавӣ пешвоз гирифтанд. бо мақсади истиқболи самимии меҳмонон аз ҷониби сокинони ноҳияи лахш дар гузаргоҳи Тоҷварон намоиши ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ ва барномаи рангини фарҳангӣ таҳия ва пешниҳод карда шуд. جوی ننگ برادر بودن با هم برابر بیرقصیم و سرایم چون خواهر و برادر بیرقصیم و سرایم چون خواهر و برادر. امروز یک رویداد مهم تاریخی برای تاجیکستان و قرقیزستان به وقوع پیوست. این هم باشد رسما گشوده شوی سرحد دولتی بین دو کشور می باشد. این اقدام نتیجه تلاش‌های دیپلماتی و سیاست خردمندانه و صلح‌خواهانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان می باشد که همیشه بهر تحکیم صلح و دوستی بین همسایه کشورها تلاش‌ها کرده ایستادند. باید گفت که تاجیکان و قرقیزان از قدیم فرهنگ و مدنیتی به هم نزدیک داشته، مخصوصا در ناحیه لخش آنها پهلو به پهلو برادرانه امور به سر برده ایستادند و امروز گشوده شوی گذرگاه سرحدی بین دو کشور باعث باز هم مستحکم‌تر گردیدن رابطه این دو ملت می باشد. این سنه مهم را برای خلق تاجیکستان و قرقیزستان از صمیم قلب تبریک میگویم. بگذار رابطه بین دو کشور باز هم گسترش یابد. امروز از چهره های مردم دیده می توانیم که شادی و نشاط مردم حد و کنار ندارد. مردم از آن که می توانند به نزد خویشتبانان خود به مانع رفت و آمد نمایند خیلی خرسند هستند. این روز تاریخی را ما دیر باز انتظار بودیم. ما قرقیزان و تاجیکان خلق‌های دوست و همسرحد هستیم و همیشه جانبدار صلح و دوستی می باشیم. امروز برای ما یک جشن تاریخی شد. از راهبران هر دوی دولت منت داریم. با سیاست صلح پرورانانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سدیر جپاروف خوشبختانه سرحد دولت‌ها باز شده شد. در ناحیه لخش
мардуми бо ҳам дӯст, яъне ки тоҷикону қирғизистон қарнҳост ки бо ҳам зиндагонӣ мекунанд. имрӯз аз чеҳраи ҳар як сокини ноҳияи лахш ҳувайдост ки мардум ташнаи ин кушодашавӣ роҳ бурданд. барои пешвоз гирифтани ин санаи муҳими таърихӣ аз 10 ҷамоати ноҳияи лахш барои меҳмонон намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва тамоми он маҳсулотҳои кишоварзие ки дар ноҳияи лахш ҳастак ба тамошо гузошта шудааст. роҳҳои ин пайвандгари дилҳо мебошад. ин санаи муҳими таърихӣ аз хотири мардуми ноҳияи лахшу мардуми ҷумҳурии қирғизистон ҳеҷ гоҳ сузуда намешавад. бозкушоии гузаргоҳи сарҳадии тоҷварон қарамиқ дар сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон ба беҳтар шудани равобити ду халқи ба ҳам дӯсту бародар тоҷикону қирғизон замина гузошта имкон фароҳам меорад ки минбаъд сокинон бемамоният рафтуомад намоянд. ба истиқболи меҳмонон аз ҷумҳурии тоҷикистон дар гузаргоҳи сарҳадии қарамиқ масъулин ва сокинони ноҳияи чоналаи қирғизистон бо эҳсоси фараҳу шодмонӣ барномаи рангини фарҳангӣ ки тараннумгари дӯстиву ҳамдилӣ буд манзур намуданд. сокинон бо чеҳраҳои хандон ва хушнуд аз ин иқдомоти наҷибу инсондӯстонаи роҳбарони ду давлати ҳамсарҳад президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам садир ҷапаров ба ҳам оғӯш кушоданд. бо самимият ҷонибҳо ҳамдигарро истиқбол гирифта ин рӯйдоди фараҳафзоро дар таҳкими муносибатҳои тоҷикистону қирғизистон муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд. зулфиддин нуриддинов сокини ноҳияи лахши тоҷикистон ки солиёни зиёд ба далели баста будани гузаргоҳи сарҳадии тоҷварон қарамиқ дар сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон наметавонист фарзандону наберагонашро ки дар ҷумҳурии қирғизистон зиндагӣ менамоянд аёдат кунад. аз ин хотир бозкушоии ин гузаргоҳи сарҳадиро дар сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон рӯйдоди таърихӣ дониста иброз медорад ки ин санаи муҳим ҳаргиз аз хотираҳо фаромӯш намешавад. من بسیار شاد هستم. اول ما سلام همه چه بخوام با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان میرسونم که من همین مردی بین دو کشور ما کشیدم. راه ما آسان شد. ما به ممانعت رفته اومد میکنیم. نبیرام هست، چبیرام هست، دخترام، فرزندام همنا خبر گیرن. از شادی بود. اگه گفتم ممکن چیکنم. تشکر. дар ноҳияи чоналаи вилояти оши ҷумҳурии қирғизистон низ ба хотири муаррифии ҳунарҳои мардумии қирғиз ва намунаи таомҳои қирғизӣ намоиш пешниҳоди сокинони ноҳияи лахши тоҷикистон карда шуд. бозкушоии гузаргоҳи сарҳадии тоҷварон қарамиқ дар сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон дар ҳошияи сиёсати муваффақу ояндабинонаи роҳбарияти тоҷикистону қирғизистон амалӣ гардида ба табодули бештари молу маҳсулот рафтуомади бемамонияти сокинон ва тавсеяи ҳамкориҳои гуногун соҳа байни ин ду давлати ҳамсарҳад имконият фароҳам меорад. имрӯз маросими бозкушоии гузаргоҳи сарҳадӣ бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон садир ҷапаров баргузор гардид. ин рӯзи таърихиро мо дер боз интизор будем. мо қирғизону тоҷикон халқҳои дӯсту ҳамсарҳад ҳастем ва ҳамеша ҷонибдори сулҳу дӯстӣ мебошем. имрӯз барои мо як ҷашни таърихӣ шуд. аз роҳбарони ҳарду давлат миннатдорем. мо хурсанд аз он ҳастем ки дӯстии қирғизону тоҷикон боз ҳам мустаҳкам гардид. ин рӯзро бесаброна интизор будем. хурсандии мо ҳадду канор надорад ки мо имрӯз инҷо ҷамъ омадем ки сарҳад кушода шавад. من اظهار منتداری خیش را به پرزیدنتان جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و به پرزیدنت قرغیزستان صدیر جعفرов میرسانم که هیچ گمان نداشتیم که ما را
امروز اینقدر روزی خوشبختترین انتظار است. اینها توانستند با مردانگی و متانت خویش سرحدی که امروز مردم باز در فضای صلح و سعادت در یک دیگر فرمی ادامه زندگی خواهند داشت. ما از این رو میدونیم که سالهای سال، قرنهای قرن خریزان و تاجیکان در ناحیه ما همچون یک عائله زندگی میکردند. این روزی که با ما میسر گشته است هیچگاه از خاطر مردم نمی رود، چون که این روز را سالهای سال انتظار بودیم. من امیدوارم و میگویم با یک احساسات گفته میتونم که آسمان صاف و زندگی آسوده عمر به سر میبریم.